turabasuje mwese tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya day to day. Imbere ya kamera rero muri kwabona umwanaliste, umuntu mubana mu biganiro by'imyidagaduro cyane mu gisata cya siporo i Burayi. Rero i Burayi mani byagenze bite Sani? Ikipe ya Manchester United ubwo ni muri Europa, Europa League. Ikipe ya Manchester United bwa mbere ikimara kubona umutoza mushya wasimbuye ndumva ari Ten Hag. Yego. Bwa mbere Old Trafford yagize intsinzi, ni nawo mukino wa mbere arahakiniye. Ubu rero byari bicika kuko ikipe ya Manchester United yabagize intsinzi, itsinda ibitego bitatu, itsinda ikipe ya Greenwood iterekamo ibitego bitatu kuri bibiri. Ni ibitego rero by'uwitwa Garnacho ndetse na Rasmus Hojlund. Ubona ko ikipe mu by'ukuri ya Manchester United yagerageje kwitwara neza imbere y'abafana. Ariko Sani ukiraho reka nkubaze, iyi Man U nibyo twabonye yatsinze yinjije, ariko uku kwinjizwa yinjijwe ibitego bibiri, match ize yarinjijwe. Uyu mutoza turabona Ruben Amorim nibyo yatsinze uyu munsi, ariko yatsinze mu buhe buryo? Ibitego bitatu kuri bibiri ntabwo twavuga ko turi guhozaho ikipe, nimba harimo ikinyuranyo cy'igitego kimwe anytime wakishyurwa. Uyu mutoza uri kumubona gute n'iyi Man U? Kuvuga iyi Manchester United Erik ten Hag akifite, bavuga ko nta gikombe cya hatari yigeze atwara, iheruka kugira ibikombe nyine hakiri uyu munyabigwi wayo Ferguson. Abandi bagiye bahatambuka ubona ko bose nta kintu kidasanzwe bakoze, ariko na Ten Hag avuga ko yenda yaciyemo akajya atwara tuno dukombe duto. Yego ntabwo yigeze atwara Champions League cyangwa atware Premier League, ariko udukombe nka twa Euro n'utundi duto yagiye adutwara. Mu yandi magambo rero ntabwo nizera ko uyu mutoza utangiye gutya yatangiye atsindwa. Sinzi niba ubyibuka umukino wa mbere yakinnye yatangiye atsindwa, ariko ntabwo yatangiye anganya, ahubwo yaranganyije umukino wa mbere yatoje, yarasitaye. Ariko twamuha icyizere, ntabwo yazasanga ba Rashford hari imyanya bagiye bahindura, hari abakinnyi bagiye bagenda bahindura imyanya. Kuko na mukanya mu masaha ashize mbonye uyu nimero 9 yabo Rasmus avuga ngo iyi system kabisa ngo arayifitinga, wagiye gukora ibintu bidasanzwe. Na makuru narindi kugenda nkura hano kwa Fabrizio Romano. Yego, ubona ko ari kugenda avuga ibintu by'uyu mutoza ati iyi system kabisa urabona ko izakora. Ariko nk'umwanalist wa sport, iyi system yo gukinisha aba defenseur batatu, ukabona na Rasmus yagarutse akavuga ko ubundi ngo niya fitting we urabivuga iki? Ariko turi kubona nibyo Man U yinjije, ariko uko kwinjizwa kuri Man U nk'umwanaliste muri sport, kubona Man U system zayo urahereza probability yo gutsinda cyangwa guhozaho kwa Amorim mu buhe buryo? Mbere na mbere nujya kureba ukareba ubwugarizi bw'ikipe ya Manchester United, urasanga nyine haracyarimo bahari magwaya mu bafana ntabwo baratangira guhuza, kuko nureba nk'abakinnyi babanjemo ejo urasanga nyine Kibamba Onana we ntabwo abasimburwa, abari mu izamu, ariko n'umundi Delight abari mu kibuga mo hagati nyine ari muri central, hariya ari uri muri defense central, ndetse ku ruhande rw'iburyo hari guca wo bita n'ubundi Mazraoui, mu gihe Martinez abari guca ku ruhande rw'ibumoso. Urumva, nujya kureba rero ukareba ubwugarizi bw'ikipe ya Manchester United n'iyi foromashya y'umutoza mushya, urumva ntabwo iratangira gufata irangi, ariko suko tutayigirira icyizere. Nujya kureba rero no mu kibuga mo hagati ukareba nyine ubundi iyo turi kuvanga ikipe iri kwinjizwa, ikosa cyane ntabwo riba riri ku muzamu, ariko none ikosa cyane tutangira kurishakira ku badefenseri cyane, kuko nibashinzwe kurinda uwo muzamu. Ariko noneho wajya no kureba baba mediateri bafunga ikibuga mo hagati bari kugira ngo basove abadefenseri, usanga nyine nujya kureba Bruno Fernandes ni umukinnyi
tubona ko ari umuporo mu by'ukuri amaze kumenyera Premier League cyane amaze kuyimenyera, ntabwo ari ikintu amureba. Niyo ujya no kureba ukareba abakinnyi bari muri Premier League urasanga nta mukinnyi ufite role nk'iya Fernandes. Bruno Fernandes aratera penalty akayitera akajyamo neza, yatera kufura akaba yayikiramo neza. Nujya kure nyine wasanga ariko ari wa mukinnyi nyine ukina nka individuel, ari wenyine ese araza guhuza nane. Nujya kureba abo bita Ugarite ukareba ndetse n'uwo bita Marisia ndetse na Anthony ku mukino uyu munsi uramubona ejo ukamubura, uyu munsi ukabona yagize umukino mwiza Anthony ejo nahozeho, sibyo? Ubundi kipe ni uguhozaho. Ese gukina nka groupe, gukina nka equipe, apana gukina nka individuel. Niba turajya kuvuga ngo Hoyland niwe tugiye gushora imbere, ese ne tujya kureba kuri ku isoko, kuri transfer, ku isoko nyine ry'abakinnyi turaza gusanga Hoyland twamugereranya nande, turaza kumugereranya na Jude Bellingham wo muri Real Madrid, turaza kumugereranya na Haaland. Ese turaza kugenda nitugera muri mu ikipe ya Barcelona turaza kureba dusanga umuntu witwa Robert Lewandowski na Lamine Yamal aribo bantu bafite ibitego byinshi, kandi ugasanga Robert Lewandowski ni umuntu w'umusaza. Nujya kureba rero ukareba muri Bayern Dominique tukareba uyu mukinnyi w'umwongereza ubatakira yitwa Harry Kane, urasanga nitujya kumugiranya n'abantu bafite role imwe ntabwo urasanga ari mu beza batanu cyangwa bane. ariko aho ngaho ni uburyo ubanza Ten Hag yamukinishagamo, kuko mu magambo we ubwe yitangarije nyuma y'umukino yavuze ngo iyi systeme niyo yanjye, ngo nginyibukije ngo uburyo nakinaga muri Atalanta, ngo kuko ngo niho mwamenyeye. So ubwo ngo mbese muri make niya fitingamo. Turaza kwihuza gute rero na Ruben Amorim ubu buryo ari kumukinishamo? Ntari buze gusubira kuri ya niveau ye cyangwa ya calibre ye twamumenyemo. Oya, ntabwo ari we gusa, kuko nujya kureba urasanga n'ubita Mason Mount bamuhindukiye ku ruhande rw'ibumoso, kandi yari asanzwe akina kuri nimero 9. Ubundi Mason Mount guturuka muri Chelsea tumuza ari umukinnyi ukina turuka nyine yataka izamu, apana kuza kwataka ahengetse ku ruhande rw'ibumoso, ahubwo akaza yataka turutse mu gice cya corner. Urabona ko witwa Hoyland nyine ni wagiye mu mwanya wa Mason Mount. Urabona ko uyu mutoza Mourinho arimo aragerageza uburyo bwe nyine. Yanavuze ko system itarafata neza, ntabwo baratangira kuyumva, ariko bari kuyiga. Twamuha igihe rero, nicyo navuga kuri Manchester United. Niki wabwira noneho abakunzi ba Man U tunagenda tujya ku yandi makipe? Oya, nibagira icyizere, ntabwo umutoza yahitamera nkuko wa Liverpool yaje agahita atangira akina neza. Liverpool urabona Klopp akigenda twari tuzi ko ikipe irindimutse, ariko nitujya kureba kuri performance ku mikino ya Total Competition kwa Funde, nujya kureba nyine imikino iyi minini tuzi za Champions League, Premier League n'andi marushanwa, turasanga Klopp kuva yagenda ntabwo ikipe yigeze isubira inyuma pe, ntabwo yasubiye inyuma, ahubwo nibwo ifite performance nziza. Tujya kura mu mikino nk'icumi itambutse, turaza gusanga ari iyo na Barcelona niyo makipe ari Burayi afite performance nziza. Rero ntabwo abafana ba Manchester United bakiheba, nibagira icyizere umutoza yatangiye gutsinda. Yego nubwo atsinda nawe yinjizwa, arundi mu mupira mbere na mbere abanza ugafunga detail yawe inyuma niwinjizwe ukajya watekereza gutsinda. Rero aho ngaho niho twahera tuvuga ko yego gutsinda birashoboka ko yatsinda, ariko noneho nafunge yinjizwe gakeya. Uwo ni Sani kubu sesenguzi bwe kuri Manchester United. Ariko nyemerera tukiraho i Manchester tujye kuri mukeba Manchester City. Yego, uyu mutoza Pep Guardiola ubu bwoba bwe ni ikipe ye nk'umwanalist urabisobanura gute uku gutsindwa kwa Manchester City? Noneho unagaruke kuri uyu mukino ejo bundi muri Champions League yatsinze ibitego 3 akabyishyurwa. Nubusaza ni ikipe ni myaka yageze, gira icyo tubwira nk'umwanaliste, nk'umuntu ukurikira siporo hafi y'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ntabwo Pep Guardiola ntabwo ari umutoza w'umuswa, ntabwo ari umutoza w'umuswa, kandi ibyo akora arabizi. Niba umuntu mu bikombe 16 amaze gukina, ntabwo ndibuze kuza kwemera urwo rwitwazo Leonidanye, ntabwo ndi umwanaliste cyane, ariko utaza kumbera nk'amagambo akunda gukoresha muri iyi minsi ngo gutwara ngo Premier League nk'icuro enye zikurikiranya, ngo ugomba ngo kuba ngo wanaharira abandi, ngo ariko ngo ntabwo bisobanuye ngo ko Man City igiye ku giving up. Ntabwo ndibuze kuza kwemera izo mpamvu, ntabwo turi bwemeranya aho ngaho.
taktikoma utubwire ni imyaka yageze cyangwa ntabwo ari imyaka yageze. Nujya kureba urasanga ikipe ya Man City, nujya kureba muri injury ifite, kureba abakinnyi dufata nyine basanzwe bakina Rodri bande bantuze nibwo bari kugaruka, bande nibwo bari kugaruka. Ese urambwi niba twarigeze kubona umuntu witwa Haaland ashobora kuba yakina sezimwe sezebyiri sezeshatu ariwe Meri Biteri dufite, sibyo? Ariko ibyo tukabishakira kuri role y'umuntu witwa De Bruyne ariwe nyine umusavinga imipira. Mu gihe rero se De Bruyne adahari, twarabibonye ko totaloma umuntu witwa Haaland ahita yibura, tugahita dushakira ibisubizo muri ba Phil Foden, ba Grealish n'abandi, ba Alvarez atarajya muri Atletico Madrid. Urumva ko Haaland nta kintu yageraho mu gihe adafite umuntu umusavinga imipira. Aho rero niho ndibuze kubona ikibazo. Ubundi twari tuzi Manchester City recruitment yabo abakinnyi, sibyo? Tukabona ko uvuyemo mu gihe basimbuje, tukabona n'uwinjiyemo yajya mu yandi makipe, tukabona arakina. Ariho turi kuvuga ba Julian Alvarez, aya bakinnyi bose bakomeye. Aho noneho ntago turi buze kuvuga ngo Pep Guardiola ko yabaga afite quality 1 akagira quality 2, ariko niyo quality 2 ya wa musimbura w'umukinnyi wa mbere tukabona ikipe yariyo yose yajyamo yakina. Aho ntabwo ari zo ngaruka ari guhura nazo aka kanya, kubona nta musimbura uri ku rwego rwa wa mukinnyi wabanzagamo. Kandi mu myaka yashize twarabibonaga usimbuye n'uvuyemo ni bamwe, yakuragamo umukinnyi umwe yashyiramo undi, ukabona ahubwo wazanye niwe mubi kurusha uwari uhari. Nicyo ndi kuvuga. Ariko mu by'ukuri tujya no kureba kuri individuelle, tukareba ku mukinnyi umwe ku wundi, ntabwo turasanga nta mukinnyi mubi twapfa gusanga muri Man City. Biri gupfira herera uyu mwanya. Ahubwo ngenda mbona ikintu Pep Guardiola ari kuzira, yamenyereye kuba afite ikipe nziza A na B zose ari nziza. Nicyo kugeza uyu mwanya uraza gusanga abakinnyi yizereragamo cyane bari kugenda bavunika, ariko anakunda gutanga ingero ko imikino yabaye myinshi, Champions League uburyo foroma yakinwagamo yarahindutse. Ariko se wenyine uri kuyikina, ariko nyine ntabwo ndabyumva. ahubwo wenyine kuba yajya muri icyo kintu, namenyereye kuba yafata ikipe ye igakina imikino ashobora kumanaginga. Ariko uyu munsi niba kuva Sichi yavunika, tukabona umuntu witwa Rodri yavunika, tukabona umuntu witwa De Bruyne yavunika, ikipe ya Manchester United usanga mu by'ukuri irangaye pe. bivuze ngo hari abakinnyi Man City yubakiraho. Nujya kureba kuri uyu mukino yatsinzwemo ejo bundi nako yanganyije, yari yabanje gutsinda mu minota 15 nibonye ibitego 3, ariko nayo mu yindi 19 bari bayishyuye bayiteretsemo ibindi 3. Nyine ni cya kintu cyo kuvuga sinzi Pep Guardiola ahari ntabwo amenyereye ibihe byo gutsindwa. Nicyo navuga, ntabwo ari uko atafatira ikipe ngo yaranje neza ikine kandi ikine umukino mwiza, ahubwo ntabwo amenyereye gutsindwa match imwe ebyiri eshatu. Nibyo twari tumuziho. Ahubwo ngende ndimo nabona ko ishobora kugera igihe tukabona Pep Guardiola ku managing situation yo gutsindwa imunaniye. Twibuke ko amaze no kongera amasezerano, yamaze kongera amasezerano azarangiye muri 2027. Yego, urumva rero umuntu nkuriya nka Pep Guardiola umenyereye gutsinda agatwara igikombe afite amanota hafi 90 na atwara yego, akaza agafata Man City itaragiraga igikombe na kimwe cya Champions League, akaza ibyo bikombe akabiterura, agatwara ibikombe bya Premier League 4 byikurikiranye. Sirius iri kumubona yatsinzwe match imwe agatsindwa 2, akabanza ibitego 3 bakamukuraho mu kamubaka. Ndabona ari ikintu ari buze kuza gusaba nk'akaruhuko, akabanza nyine akajya kumenya akamera nk'andi ma equipe nyine akavuga ati gutsindwa bibaho. Namere nka Klopp afata akaruhuko, avuga uti njewe wenda unyingirije nabe afashemo ikipe arimo nk'utumaci tubira musigira ati mgene hari amande yafashe sezo yose saho ubwo Simamya neza ko yego ngiye muza tsinda cyane, ariko no bwa mbere nabona ikipe ya Man City iri kuri ino level pe kuva Klopp yayifata. No bwa mbere nayibona none nizuko ari ubwa mbere nabonye ikipe nka Sporting iterekamo ibitego 4. Nujya kureba kuva Klopp yayifata no bwa mbere byari byakabaho. Narebye statistique mbona niba ari mu cyamagana ngahe 70 ngahe yaraheruka gutsindwa ikipe ya Man City yari heruka gutsindwa ibitego
bine mu mukino ntabwo byaherukaga mu by'ukuri, noneho ku busa cyangwa ku gitego kimwe Tottenham ikaza ikayiterekamo ibitego bine. Shuwari ntabwo biba byoroshye ku ikipe ya Man City, irageraniwe ariko igihe kiracyahari, umwanya uracyahari wo kuba yagira icyo ahindura, nicyo navuga. Remy, nyemerera tuve i Manchester twigire kuri best FIFA men's coach. Abatoza b'umwaka ba FIFA babaye nomine ni abatoza bagera kuri 5. yego, uraje umbwire mu busesenguzi bwawe umuntu wohereza iki gikombe cyangwa iyi award. Nego turi buze gutinda iyo turata twigira ahubwo ku bakinnyi kuri nomine noneho z'abakinnyi. Messi always Messi uri muri Miami, twongera kumubona muri nomine z'iki z'abakinnyi beza ba FIFA. yego, Ariko noneho igitangaje byanatunguye ngo perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hariya muri Argentine, ni muri Inter avuga ko Lautaro ntawurimo. Ariko reka duhere kuri aba banomine baba coach. yego, Harimo Alonso, hakabamo Ancelotti, hakabamo De La Fuente na Guardiola ndetse n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Argentine Scaloni. yego. Wowe Umwe banza ujye umbwira umwe ku wundi. nakubwiye Alonso, Yego. nkubwira Ancelotti. Alonso atoza ihe kipe? Satoza ikipe ya Bayern Leverkusen. Uyo rwose niyo Kuba yaba nomine sinumva igitangaza kirimo. Kuba umutoza wibuke ko sezishize wibitindaho kuba yaba nomine ntabwo ari igitangaza ku muntu ushobora gufata competition irimo Bayern, irimo Dortmund agatwara igikombe adatsinzwe kandi izo kipe zose yarahuye nazo akazitsinda. Champions League akagera kure. Ntabwo rero uwo ngo ndibuze kumutindaho. Hakaza Carlo Ancelotti nujya kureba Champions League amaze gukina n'izo amaze gutwara, ntabwo ndi kubuze kugaruka mu mibare yagiye akora, nta muntu utabizi. Yatwaye ibikombe atsinze za Man City, yatwaye ibikombe atsinze za Chelsea, yatwaye ibikombe bya ndi kujya mvuga ngo ndi kuvuga Champions League. Nitujya no kureba muri La Liga tukareba ibikombe amaze gutwara, ubu uyu mwaka bidizavinze. Yego, kandi yanatwaye Zirigue kugashikarete ke abari kwihekenyera. Kuba nomine nta muntu wabitindaho. Hakaza umutozo w'ikipe y'igihugu ya Espagne De La Fuente. Yego, Kamem Spanish yatwaye Elo, birumvikana kuba yaza kuba nomine. Hakaza ubwo n'umutoza wa Espagne wa Argentine wa Espagne De La Fuente, nari mbanje De La Fuente wa Espagne. Nawe De La Fuente nujya kureba ukareba Elo n'ikipe yarafite yafashe ikipe y'abana bande nko haga statistique gatoya katarimo imibare myinshi. Uyu De La Fuente yabanje gutoza Espagne abakiri bato. Yego, iyo Espagne abakiri bato amayero yarayamaze, ibikombe byayo by'abakiri bato yaratwaye ntacyo atagize. Araza ajya mu y'abakuru, ni nayo mpamvu byamworoheye buriya gutwara Ero. Nta wundi buhanga ikipe bari basanzwe baziranye. Babana n'umundi babandi yajyaga savinga Baramina ba Dani Olmo, ba Nico Williams bose. Abo bose uri kugarukaho nibo yari yaratoje, niwe wabizamuriye. Kubahuza rero agatwara igikombe nka kiriya ni ibintu byamworoheye. Ariko ntago twavuga ngo byari byoroshye kubona none ikipe y'abana nkiriya igiye gusangamo amakipe yatwaye yageze kuri finali. Sinzi niwe kureba football moderne turimo, ntabwo isaba abasaza, ntabwo isaba abana, ntabwo twaramubonye ba Ronaldo bahura n'abana mu gikombe cy'isi bakabagarika, abana bakiri batoya. Nujya kureba ngo Espagne yatwaye Ero itsinze bande, yahuye n'amayikipe arimo abantu bakomeye ujya mu ikipe. Ni none se nirihe banga turi buze kubona De La Fuente yakoresheje ngo aba bana baziranye bahure n'ikipe ikomeye nka Abongereza ba Hurricane bande? Nujya kureba urasanga yifitemo agasayansi ko kwibanira n'abana. Kuba umubyeyi abakinnyi bakaba abana be, akandi akanababera inshuti, kubahuza rero akabegeranya cyane nk'umuntu wabanye nabo muri under 20 akazamukana nabo. Buriya kujya gutoza ntabwo ari ikintu, kujya gutoza ikipe nkuru yasanzemo babandi be nibo yajyanyeyo kabisa, asangamo none n'abandi basiniya bashobora kumufasha kumanaginga ba Carvajal bamenyereye gukina amarushanwa nk'aya mpuzamahanga.
ikindi hano iwacu mu Rwanda inzira za Tour du Rwanda ziraza kumenyekana kuri uyu munsi, muraza kugenda muzimanya mu biganiro byacu bikurikiye, ariko inzira izagenda inyuramo ziraza kumenyeshwa uyu munsi na federasiyo ibishinzwe. Ikipe ya basketball y'abakina ari batatu yamaze kugera muri, ubwo ndavuga ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze kugera muri Antananarivo muri Madagascar. Twanzike twigarukire mu ikipe ku mukino nyine uri ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 uzabuhuza ikipe ya Vision ndetse na Rayon Sport. Ni umukino rero tugomba gufataho umwanya munini cyane. Ndagira ngo rero mbabwire ko ikipe ya Vision ntabwo ari ikipe yoroshye, kuko iyi kipe ya Vision iherutse kujya gutsindira ikipe ya Bugesera iwayo. Ni ikipe ikomeye mu by'ukuri, ndaje ngende mbabwira uburyo iyi kipe ikomeye. Match ya Vision rero yatangiye kugenda ivugisha abantu benshi hano, cyane cyane abanyamupira. Mbibutse ko ikipe ya Vision yari yirukanye umutoza wayo witwa Karim Seribi, aho bazanye uwitwa Mbarushimana niwe uri kuyitoza. Ndaza no kugenda mbabwira amagambo Mbarushimana yagarutseho avugana n'itangazamakuru mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Gukina na Rayon Sport rero ku makipe yose ni umugisha nk'uko mubizi hano mu Rwanda. Ikipe ya Vision ishobora kuzatsindwa na Rayon ariko igacyura amafaranga. Kwakira Rayon Sport ni brand, kuko ubu tuvugana itike ya make iri ku mafaranga 3,000 ahasanzwe, ariko kandi ku isaha y'isa 7 z'ijoro cyangwa ku isaha z'ijoro n'umunota umwe aya matike araza guteshwa agaciro, kuko itike ya 3 iraza kuhinduka 5,000 ubwo nahasanzwe, mu gihe ahasanzwe ubu ngubu nyine ni 3, ariko itike iraza guhinduka 5. Ubwo utaragura mbere araza kuyigura amatike yamaze guhenda. Hamwe hasakaye rero cyangwa hatwikiriye, ni ukuvuga ngo itike yaho ubu none iri ku mafaranga 5,000. Utarayigura ubu ngubu rero nibigera ku isaha tutaragura iyo tike iraza kuba yahindutse 7,000. VIP iri ku mafaranga 10,000 ariko iraza guhinduka 20,000, mu gihe VVIP iri ku mafaranga 20,000 iza guhinduka 30,000. Urumva ko ikipe yose iba yakinye na Rayon Sport igomba gucyura amafaranga, niyo yabura amanota 3 ariko ntabwo yabura byose. Tukiri aho ngaho rero ku ikipe ya Rayon Sport, ndagira ngo tugende tuyiganiraho porampora mu by'ukuri, kugira ngo abantu badukurikiye mukunda amakipe yanyu cyane cyane ndavuga abareyo. Iyi kipe ya Vision ikimara guhindura umutoza yahise ikina na APR itsindwa ibitego 2-0. Murabyibuka byari ibitego 2 byatsinzwe no bita Mamadusi, byari ibitego byose bya penalite. Rero yahise isanga Bugesera iwayo iyitsindirayo. Ibyo byatumye rero iva mu mwanya wa irrigation zone, ubu ngubu ikaba iri ku mwanya wa 13 n'amanota 8. Umutoza rero Mbarushimana bivugwa ko yifitemo ngo akantu buriya kubureye ukuntu abantu benshi niko bavuga ko yifitemo buri utunyangingo tw'ubururu n'umweru. Bishoboka ko cyane abantu bavuga ngo ubwo ari Mbarushimana akaba ari umureye ukuntu ashobora kuza korohereza Rayon ikaba yatsinda, ariko nyine ni ibivugwa. Sinzi niba umuntu yareka gukorera umugati ngo ari kujya guharira Rayon Sport bijyanye n'amarangamutima ye. Ubwo nibyo abantu baba bavuga abanyamupira. Uyu mutoza rero yamaze kuba avuga ko adatewe ubwoba na Rayon Sport, cyane ko Rayon Sport ari ifite igitutu cyangwa se iri kuri pressure yuko iramutse itsinzwe yava ku mwanya wa mbere, kandi inafite derby ku itariki 7. Ibi rero ni ibiki bituma uno mukino ukomera kugeza ubu ngubu. None ikipe ya Vision ifitemo umukinnyi ukomeye w'umuzamu yitwa James Yawayonga cyangwa se Jawayang, niwe kapiteni rero. Ariko ndagira ngo mbabwire profile y'uyu mukinnyi. Yakinnye mu batarengeje imyaka 20, ari umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Yakinanye kandi na uwo bita Apam Asongwe muri Cote Sport Garoua.
ndetse iyi kipe mbibutse ko irimo bita Kwizera Pierre waciye muri Rayon Sports, abareba muramuzi cyane, ndabizi mubizi cyane kundusha. Tugiye kuvuga ibigwi n'amateka bya Pierre muri Rayon Sports, abareba muhita mwiyumva cyane. Ni umuntu mugomba kwitega kuri iyi match. Mu gihe kandi harimo bita Rugangazi Prosper yavuye mu ikipe ya Gasogi United, abantu b'igasogi muramwibuka. Harimo Ndekwe Felix Bavakure yavuye mu ikipe ya Rayon Sports, muramwibuka. Si ibyo kandi hari uwo bita Twizerimana Onesime ari mu bameri biteri dufite muri shampiyona, kuko kugeza ubu nonaha uretse umukinnyi umwe wa Rutsiro umurusha Yves, ubundi uyu nguyu n'abafite ibitego 4 abinganya nyine na ba Faro nganye n'abandi. Ni ukuvuga ngo rero ni n'umwe mu bakinnyi bamaze gutsinda hat-trick, kuko yatsinze ibitego 3 mu mukino umwe muri shampiyona, nk'uko tumaze kugira abantu 2 batsinda ibitego 2 kuva shampiyona yatangira mu kwezi kwa munani. Prime rero ya Vision, ikindi kintu gikomeza no mukino, Vision yamaze gukubirirwa prime yamaze gukubwa inshuro 3. Umukinnyi mu gihe baba batsinze Rayon Sports azajya acyura amafaranga 100,000. Vision yaciye impaka kabisa. Kandi mu kindi kintu mugomba kumenya ku ikipe ya Vision, yitwa Murungi, akaba ariwe bita kit manager wa ekipe kabisa ya Vision. Uyu nguyu afite mushiki we uba i Londres cyangwa se mu Bwongereza, akinira ikipe ya Chelsea y'abagore. Ni mushiki wa manager wa Vision, kugira wumve ukuntu ahantu haba harimo n'ikintu cyitwa football mu maraso y'abantu. Yitwa rero Jennifer. Abantu mufana ikipe ya Chelsea ntago mugomba kuba mutamuzi, mugomba kuba mumuzi kabisa. Hanyuma rero tukiri mu ikipe ya Rayon Sports, iyi Rayon niyo iri ku mwanya wa mbere, ifite amanota 23. Ariko impamvu igomba kwitonda, uwitwa kapiteni Muhire Kevin ndetse n'abakinnyi bafatanyije ndetse n'umutoza wayo Robertinho bagomba kwitonda cyane, kubera ko iyi match baramutse bayitakaje baba batangiye kujya muri mood nyine ya kakanu bari bamaze kubaka ka unbeaten, ndetse bakanakora ikintu cyitwa clean sheet yo kubizamu ryabo mu mikino 7 iheruka ritarinjiramo igitego. Batangiye rero batsindwa noneho n'ikipe yoroshye nka Vision ifatwa nka underdog. Urumva ko igitutu cyaba kimaze kujya kubareba, bikaza kurema umwuka mubi, bikaza gutuma Rayon Sports izajya gukina na APR hamaze nyine kuza icyo kintu cy'ikikango bati ese ubwo Vision yaduhagaritse APR turaza kuyigera imbere turi bande. Aho ngaho rero murumva ko abareba mugomba kugira kujya gushyigikira ikipe yanyu, mukagenda muri benshi, mukavuza za ngoma zanyu, mukarimba za ndirimbo na ya mashyanyu n'amatoroshi. Ikipe ikagenda imeze neza, ikaba yahatambukana umucyo. Fari nganya nawe agatangira gutsinda ibitego byinshi. Ubundi yego turabyemera n'umukinnyi nyine umaze kuba yagira ibitego 4, ariko tumukeneye noneho niba ari match noneho nk'izi ngizi zoroshye hakaba yatsinda igitego 1, 2, 3, tukemera ko noneho ari wa mukinnyi koko twakizera ko azaba na meri biteri wa shampiyona. Reka twambuke twigire muri Mukeba. We azaba ikipe ya AS Kigali imwakira ku munsi wo ku cyumweru. Iyo kabisa ikipe ya APR iri ku mwanya wayo wa 5 nyuma yo gutsinda Bugesera. Ubu ngubu yifite amanota ya rwose 18, irarushwa na Rayon Sports amanota 9. Ariko ikipe ya APR ifite ibirarane 3. Muri ibyo birarane 3 harimo nyine ikirarane itarakina na Rutsiro, hari ikirarane itarakina na Musanze, ariko hari n'ikirarane nyine izakina na Rayon Sports ku itariki 7. Bivuze ngo APR iramutse itsinze AS Kigali, urumva AS Kigali iramutse itsinzwe, ubwo ndavuga APR nyine iramutse itsinze AS Kigali ikanatsinda Polisi ikanatsinda Rayon Sports, yahita ikuramo ya manota 9 irushwa na Rayon. Ariko mu gihe Rayon Sports nayo yaba yatsinze Vision ku wa 6, Rayon Sports yahita isigara irusha APR amanota 3 yonyine. Bikaba ari amahirwe kubera ko hari ibindi birarane 2 byaba bisigaye APR yazabitsinda igahita ica kuri Rayon Sports.
ubwo muri inzira APR isabwa kunyuramo ni ugutsinda imikino yayo yose ubundi ikazatsinda na bya birarane bibiri zabisigaje kugira ngo ibe yabasha kuba yajya noneho mu makipe ahatanira igikombe cya shampiyona. Ndagira ngo mwumve aka kantu icyo bita statistique, sibyo? Statistique z'amakipe yombi, yaba ikipe ya APR ndetse na AS do Kigali. Iyi kipe zimaze gukina imikino 29 muri shampiyona ya hano iwacu mu Rwanda. Muri iyo mikino 29 nk'uko ni statistique z'amakipe zegeranye, APR yatsinzemo imikino 10, AS Kigali itsinda imikino 7, banganya imikino 12. Urumva APR irarusha AS Kigali imikino, irarusha AS Kigali imikino 3 yonyine. Ikindi kintu mugomba kumenya, kuva 2018 ntabwo APR iratsinda AS do Kigali. Ntibishoboka mu myaka 6 itambutse, ntabwo APR yegeze ikuramo intsinzi. Muri iyo mikino rero APR muri iyo mikino 29 APR yatsinzemo ibitego 36, mu gihe AS Kigali yatsinze ibitego 25. Urumva ko rero aya makipe yombi abasha kuba yahangana mu by'ukuri. Ntabwo AS Kigali itewe ubwoba n'ikipe ya APR kuko bisanzwe bihangana bigakina bikajya mu miti bikumvana. Ikindi navuga ku izi kipe zombi nuko nababwira ko ikipe ya APR ubusatirizi bwayo buri wiki cyane, kuko nibura mu mikino 7 bamaze gukina bafitemo ibitego 6. Urumva ko kumuza ndengo ntago nibura wabasanga kuri buri mukino harimo igitego kimwe. Mu yandi magambo hari weakness ku bataka b'ikipe ya APR. Ubwo ndavuga nyine nk'uyu mwataka wabo Victor Mbawoma Chukwuemeka utarabona igitego. Ibitego bafite rukumbi ni ibitego byatsinzwe na Mamadusi watsinze ibitego 2 kuri penalite. Ikindi nicyo bita Mugiraneza Forodouari ndetse na Lamine Ba watsinze ibitego 2, nyine urumva bigahita ibitego 6. APR yari imaze gukina imikino 7, muri iyo mikino 7 ifitemo win 4 ikagiramo doro 3. Ubu ngubu rero bivuze ngo ikipe ya APR niramuka yitwaye neza kuri AS Kigali, ikitwara neza kuri polisi, niba izaba ifite icyizere cyo kuba ku manota 18 ishyizeho, izaba igize amanota 20, ikajya gukina na Rayon Sport iri kuyirusha amanota nibura 6 mu gihe Rayon Sport yaba yatsinze Viziyo. Ariko biramutse bibaye ko Viziyo idatsinda, Rayon Sport idatsinda Viziyo, APR igakora ibyisabwa byose igatsinda imikino yose, APR yazatsinda Rayon byazahita binganya amanota. Ariko ni ibintu bikomeye cyane, Rayon Sport ifite amafaranga gutya. Ndababwiza ukuri ko ubu ngubu Rayon Sport y'amafaranga yemerewe na Skol yemerera amafaranga miliyoni 100. RGB leta y'u Rwanda yemerera ayandi. Ikindi amatike Rayon Sport igiye gusarura kwiriya match ya APR izabera kuri Stade Amahoro ku isaha y'isa 12. Amatike ntabwo arajya muri system, ariko ibintu ngiye kubabwira ni ibyanyabyo ahantu nayaguyeho. Ikipe ya Rayon Sport ahasanzwe hariya hejuru muri app ndetse na rowa azaba ari amafaranga 3,000. Urumva? Hanyuma VIP bizaba ari amafaranga 20,000. VVIP bizaba ari amafaranga 100,000, mu gihe ya myanya twita executive izaba iri ku mafaranga miliyoni. Ibyo ni ibiciro bya mbere ya match ni tugera ku munsi wa match utaragura. Itiki izaba yamwe bitatu izaba yagiye ku 10,000, iyo ari kuri 20 yagiye ku 50, imwe y'ibihumbi 100 izaguma ku 100,000, mu gihe executive box izi zaguma nazo kuri miliyoni. Rayon Sport irimo irapanga nibura gusarura amafaranga hari nka 250,000,000. Birashoboka cyane kuko Rayon Sport mwarabibonye ko Stade Amahoro kugeza uyu munsi ntabwo iruzura.
twabuze ikipe yayuzuza, yaba ikipe y'igihugu ntabwo yayujuje. APR na cyakora hari umunsi yari igiye kuzuraho gato, haburaga uyu munsi Rayon Sport yarakinye na APR, ariko ari umukino wo gufungura stade Amahoro, murabyibuka aho hari audience nini. Ariko none dutegereje kureba abareyo, baba ari abareyo, baba ari APR, abafana ba APR ese ni abahe benshi. Tuzabirebera kuri iriya match kuko ni match ifite uburemere. Mwibaze ko twatangiye kuyikoraho ibiganiro bikomeye kandi hakiri match ziri imbere. Nk'ubu ngubu ntabwo abareba barajwe ishinga n'umukino bazakina n'ikipe ya Vision, reka da, iyo match ahubwo bashobora kwirara bakanayikubitwa kubera gutegura match ya derby. APR ntabwo itewe ubwoba na AS Kigali cyangwa Polisi, irimo irareba cyane kuri match ya Rayon Sport bizihurira ku itariki 7, kuko nyine ni derby miri korine cyangwa se amakipe y'amakeba hano iwacu mu Rwanda. Tugana ku musozo rero w'iki kiganiro, mbibutse mukande subscribe inshuti zacu kugira ngo dukomeze kugenda tujya mu bwiza. Mwumvishe ko ijwi ritameze neza, nagize akantu ka grip, ntabwo riri kugenda rimera neza, ariko munansengere ndaza kumera neza by the way inshallah. Reka tugane ku musozo, dutegereze match rero y'ejo, nabwo tuzaba turi kwibagezaho 5 kuri 5. Murakoze, mwari kumwe nanjye Sunny Super B Leonidas.